Hello, Tuni Cookie News. Venezuela na bon sabin lem ni vin Tuni JONG igam sung le gam dang danga til so ho update neu cha hen bol ke no hitin mi li athi in adang tampi akitong khai ti ho jong mu ai in chole Manipur PM in Meitei le kuki Gamgi vet sa na ana bolin PM Modi ahi in ahi lawai le Home Minister Amit Sa ahi in ama ho head dinga jong hi thucha anaboli ti ho jong hi mu ahi in tu hin aban banin hin sei hitin hin veo hitin igam sunga za dang nam dang in iti pan ala a I chan geya agam anama dinga po na aneya e holang leader hon I chan geya pan ala avam ti ho jong het theine devin hin veo hitin tu ni 6 January 2026 ahita in hi chi tu ni adinga a video ni channa ahita in aban banin igam sunga thilso akona aban banin hin velo hen hichiwa hi ga velo chun mi li athi in mi tampi akitong kha hichigari hin mi somli lang anapo in hichi chu a driver pa hin a control zolo ji in lam hlang langa anakitang la in gari zong hi vel izat nam khat anakile ti ho zong hi mu a hin a gari hi tulai het de hin pickup bolero ho hi a hi in EIHO nam sung ho hi IVET na hi le a chang le hin tizat chat jong UVIN I han sanwal je oti ding ham a kho sa na be hila pan ila zizi wa jong hi chito bang thil so ho hi ito kha jiu a hi in ji chun mabana jong ichi thei diu ipil thei diwa I hung ki tem ki no ven hi chi thil so hi singa lang a hi in mopuya JEHO mi tampi di ai chunga hi ana towa hi ta chu mopui dinga ki pa ta na chewa hita ana lamhla na wa chu hi chito bang tu sit ho hi ana to kha wa hi in hi chi accident a hin to zowa police ho a kona journalist on thudo ananewa hi chi wa police a kona report ki modan dung juya chahila mopuya JEHO hi mi tamwal gari chunga hi lot tamwala mi ana tampo wal je acho a driver pa hin control zolawa LAMKAI na khana hi ahi koi zolo phana cho gari hi anakitang la hi ti a jong hi report a bolvin chole hi chiwa kitong hi chiwa accident la a thi hol a hi nu mei thum le pasal khat hi ti jong hi a hin phong do kirwin hi chito bang hi masanga I hon gal inei laiwa no pi ho buffer zona ki tol ho pickup ho bolero za na hung ki powa thai ho bang chu IVET na hi le alang khana chu hiangi kino ji uzong hin tin a hi lawa hi le I thano wal ji uti ding ham a hi lo le igam inam ingai lut wal ji wa chu in het pha ji lo ham la ki hepo in a hin la video ho zong chu IVET na hi le lang khana chu achunga tolo ho chu kichat hi in gari tol hon jong all tol kit lo hi eventually het thim deu khat chu ho gam hi mi gam banga phai cham a hi po in thinglang gam a hi in mi gam banga lamlin hoi ta lien ta nei jong hi po win neu cha pakarot hi jong le lampi anewin LAMKAI na tamin lamsu lam tau ngena lamhla hi ji win tu nung tu ban ting le hi chito bang ito lo na divin driver hon jong I capacity heu hitin hi chito bang lamli na ka hlaya hi la speed hi zat ding hi ti ho jong hi neu khat ichi thei ta divin avelin hong ki tem ke no vin hi azi chu hi chito bang thil so ho hi hin to ting le gala I thi ho ipo na ho bon kitina khoma tunia hi chito bang ki pa ni ho a gen thei ha sana mitli lon na ho a ji ho hi iga ge la hi le po na omin izi chun tu nong to ban ting le hi chito bang ito lo na dewa kanam mi te ho gari tol ho jong ching thei ta hin ho iman deu ti hi avela iga ke sao hin tin
chule tu hin KZC a kona press release sung ki bol khat ga velo hen KZC ten jong tu a hi kichin ta press release a hin bol ke den tu ni a hung ki bol a hi in hichiwa KZC ten asai na wa hi a hi le Meitei in tu le tu a government tha sim ding a hi la vai le popular government sim ding ti a to gon anei na a hi Kuki zo people hon MIPI hon Meitei community in governing council sim do na dinga to gon anei na wa hi Kuki zo chate ki zaw lo ding a hi hichiwa hi Kuki zo chate leader koima zaw loadinga keon thulu na kanei wa hi in demand political demand kanei win hichi political demand separate administration union territory with legislature ti hi akimu toka in Kuki zo MIPI hon koi masan participate ka bol lo diu Manipur government support na ajong pan kala lo de wa hi ETM khana hichi governing council ki form ding got na a hi Kuki zo a ko na koi tabang pan la au ma hil aman mo ki po ding hi ti a jong hi chairman KZC pu Helen thang let chule pu thang zamang general secretary a ko na press release ki mo asu mo a hi in ama hon jong hi chiwa hi inam MIPI ki thulu na dung zuya inam MIPI daila tup ho mu theina ding te a chu hoi ta ki chen ta Kuki zo council in jong Meitei hon government tha sim na dinga hi Kuki zo cha ten pan kala lo de wa hi ti a ki chen ta hi chawa hi phondo na a hin bolovi ti jong chu iga phondo hin tin chule tu le tu a hi Meitei ho zong a ki go jingovin a cheng lut loi zong ta in a cheng lut nai lo relief ke ma ho zong hi a ban in a ki tol kit novin suk nu langa siro ti na lang ho a hi ama ina kinong le dinga to gon ane vin hita cho a kinong le loi zong tampi tai ti ho zong hi mu a hi kinin tu ni chan ge ya lungton ta khat chu Meitei hon agam ho kinung lo kita ho Kuki cha te I hong jam do na wa patna ki kinung le thei ta lo hi che ho hi ige la hi le lung don na umin hon pan ila lo je oham a hi la wa hi la Kuki cha ten tu ni chan ge ya kinung le na ding to gon inei lo ham ti ho jong hi lung don ta khat hi in tu le tu a hi Meitei ho ahung nung chen lut got na ho hi EIHO gamngen ta in ama ho gama EIHO in khat jeng jong ki cheng lut thei nai lo a hi in a hin la tu ni chan ge am Kuki cha te ho lung mong ta yum ji wa jong hi government in ina sa lo ham ti jong hi ki sei do nom a hi ta in hi ji chun a hi theya hi le nam sunga LAMKAI hon lung ge lo hi tin hi chi chung chang ho jong hi phondo na bol lo hi tin tu ni chan ge ya Kuki cha ten ka dimano kha cha EIMA cha su bul hit na nai po in relief ke ma ho jong sumu ding bang monai lo Meitei hon avela mu a hi ta in a hin la tu ni chan ge ya kei ho na sa mo a ik koi na ho hi ti a po na le kha thot EIMA cha jong ki bol khalo ki phin na jong ki bol khalo hi lungdon ta hin ga velo chon Meitei ho hin to gon khat ane ding tiang ol planning hoi ta ane hui so ane vikati na chu zan hi la a thil so ho cho he de wa hi in saito langa thil so ho chu hi chi ho mangcha chu tu a hi Meitei ho hi agam sunguwa ki chon lut go to ama sa chu sangai festival mangcha ki chon lut no hi in tu a hi saitol thil so ze a hi ki gong kit nova aban ai chon lut kit no hi cho ama wa hin a chon lut ding a ki chon lut ding tiang ole ama sangi a ki su phat ma sat no cho ichi wa hi ga mo chen lut no hen lang in zo khat la boina to kit no hen lang hi le I chan ham khat na security force hong la something a hi ja chu hi chi ho chu ama sape na aga oi mo wa aga su boy wa buffer zone jong veng zo lo ati wa
hita chu aga phin phot nova abana to a he ama chon lut kit no hi ni che vai I ta bangam khan a boy na hin to kit lew adanga ngo kit lo de security ho ngo kit de hi ni chi to banga hi planning ne ya na tong a hi win chule MLA ho jing jong hin tu a hi pan ala oi chu ama ho MLA ho hi IVET na hi head letter ho mangcha a hi a letter head ho mangcha condemnation ho zonga bol wa a hi lo la agam sunga MIPI ho a chen lut theina diu agam lo theina diwa hi MLA hi han MP hi zong le pan ala oi chu e ho langa MLA ho hin separate administration ka deiveti a phon do kalwalu hi tu ni chan ge a kuki cha ten demand ka bol pau hi ipi bola government in ina sa pi lo ham hi chi a hi lawai le hi chi ka bol de wa hi ti ho na san ge jong hi ki sei do nai lo wa hin ama ho langa leader ho pan la dan le e ho langa leader ho pan la dan jong hi I chan ham khana ki khi ti hi chi wa ko na jong hi mu thai hin masanga ama ho MLA hon pan ala lo la ya chu kangla na ko wa hi ta chu ki ha sil sa wa Delhi a jong anop ada lawa sol wa center government to ki holding a jong na sata a hi ta chu a bol wa hi le tu ni chan ge a hi Meitei MLA ho hi thip be a to lo wa agam anama dinga hi pan ala jing wa hi na hin la e ho nam sunga MLA hon khat vei phon do na aneu mi pin a hong ki chi pi a hila ama ho thip be a jing wang hi phamo akisale 80 jong chu nga sei do hin tin hi chiwa Manipur MP pa thu sei jong hi ga velo chun politics ta na ato hi chu politics ta thu a sei chu aji chu hi chiwa flek tun na hi chi sei to le hi chu hi chi sei to le hi a vadung nga lei ki do hi cha hi cha akim lai ta ki hen hi chu hi chilang side hi Churchandpur district hi chilang side hi Bisnupur district chu a hi la aman a sai na hi chi flag ki tun na hi kuki Indian Kukiland a hi in kuki ho gam a hi in hi chilang side hi a hi le Meitei ho gam a hi India zaw sa lo chu e ho langa saya chu India zaw sa hi chilang a saya chu India zaw sa lo Manipur hi ti a sai chu chi chu na ko chu ipiham ti aile security force ho hi Kukilanga apangi ke ho hi koiman ipan pipo ve ti vet sa na dinga chu saya abana PM pa a hi in home minister pa a hi in ni chi ho thu het dinga jong hi thu an sei ti jong chu mu a hi in a thu sei na video hi neu cha an veleu hen nang hon jong na ngai nom deu ta sanin mi khen khat wang chun I het thim lo mai the wa hi in aji chu Meitei pa wa sei hi je in I het thim lo mai the wa hin a hin la hi chila a iga het thei deu dol le aman thu a hin sei do a ko na a ko le a doi ho chu tua ka hin sei ho chu a hi tai ti chu a hi en tu a hi chilang hi kuki Indian Kukiland a hi in hi ji sun kei Manipur MP khat ka hi wangin hi chilanga lut na ding permission e pe po ve ka lut thei poi ti a jong hi ama hin thu a sei kit hi cho some of you, my friend and citizens of the country, this is where India begins for some politicians and some policy of the government of India. This is where the border of India begins, India with Kukis, and this side is Meiteis and Manipur state. This is like a border. In har jagah pe aise buffer zone bana ke rakha hua hai, as if this is between Pakistan and India. इस देश में काफी घटना हुआ, राइट्स हुआ, मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में भी मारपीट बहुत हुआ है इस देश में, लेकिन इस तरह का बफर जोन किसी जगह पे नहीं बनाया. And I'm so ashamed of myself to sit in that house as a member of parliament, that even I cannot go to this side because this is India-Kuki border. This is Manipur, where Manipur police works, where MP like me from Manipur can walk freely. Here I cannot walk freely, despite the huge presence of security forces. And the rest of the country can't sleep like this. The more people feel alienated and if they take a decision, don't call people of Manipur as anti-India. You're working against the constitution itself. I'm a member of parliament. I cannot move freely this side.
These are all our troops. I am also protected by CRPF. मेरा सुरक्षा CRPF से है मेरा, क्योंकि मैं MP हूँ इस देश का, फिर भी मैं नहीं जा सकता अपने देश में, मेरा खुद के स्टेट में I can't go, and this should be remembered. And I'm just talking to you because some people sitting in Delhi will not understand this feeling. And the issue of Manipur as if it doesn't exist. Let's not do this drama. Finish this buffer zone. Whoever responsible, Mr. Amit Shah, you must understand this. Whether Modi ji should also understand this. You are dividing this place, my own home state, by putting this illegal buffer zone. And I'm sending this message to the rest of the country. I'm right here. You ask, talk to that officer. मैं जा सकता हूँ नहीं ना, नहीं जा सकता है ना, ये बंदोबस्त करके रखा हुआ है सब. देखो इस देश के MP को रुकाने के लिए इधर रखा हुआ है सब, और ये तिरंगा चला रहा है. यही हालत है मणिपुर का, 2.5 साल से चल रही है ये बेचारा. These people are forced to do this illegal activities. These are professional soldiers and policemen. They have been forced to behave like this by vested interest political parties. This is not done. When we try to put it up in parliament, buffer zone, these are terms which is used in international conflict, not within the state. We have seen enough in this case, riots. We are born with riots. This country is embroiled in riots since 100 years. I think it's time for everybody to think about this. It's the first time I wanted to tell you that all these troops, these are all legal armed forces of the country. They've been forced to do jobs which is against the constitution by putting up something called buffer zone. That I am stopped because I belong to a Meitei community. Some people are stopped because they belong to Kuki community. Is this what Samvidhan tells us? The रास्ते में ये इस कास्ट का है, इस धर्म का है, ये रास्ते में नहीं चल सकते हैं. इस देश में कभी हुआ है कभी? Better we finish this drama. Better it is for everybody else. And this is wholly responsible is Mr. Amit Shah and Modi. It is right under both of you that Manipur has reached to this state. And you are forcing our security forces to work against the constitution itself by putting up this so-called buffer boundary and putting a flag like this, as if this is Kuki and India border and this is Manipur and Manipur state. We will see who wins in the end of the day. We will see. Those who try to divide the state and do such kind of illegal activities win the race, win the battle, or we win the battle who trust in the constitution, who trust in lawfulness, who love their mother state. We will win despite all your tricks and all your politics. Wait and watch. History will tell us. Tu hin China le Russia chungchang ho ga saikit no hitin Venezuela boy chu he dewa hin hi chewa US in Venezuela leader pa jong he amanin ji to na manin hita chu New York court na jong he anakain ahin New York court na jong chu tu ni video a in saita win hi chewa chu Maduro hin Tuni chan ke ya hi ken drugs trafficking ka bol na jong ampon terrorist ka support na jong ampoi ti a seyek in tiu ahitain ahile Tuni a chu US Defense Minister a kona na US Secretary Defense a kona thupon kemu dungjuya chu ahile tu a hi China Russia in US hin patep thei ta ponte azi chu vel izat ham khat China ahi in Russia ahi in aman cha ho afiel na tampi umahitain tu chunga jong Venezuela gamsunga hi US Army hon F-36 35 ho mangcha hita chu galeng lu nova F-36 35 ho a hi aga etek novin aban le agam sunga galeng lu novin nom ta ahung kile ki novin ahin la China made radar ho ahi in ahi lo le Russia made
missile ho hi hi hon jong detectable thailo hi chi a hi zi chun tu a hi China le Russia in USA hin patep ngam ta ponte ti a jong hi thu seina ananei ki ni ti ho jong hi mu a hi in hi chewa jong hi ega he thei di win neu cha ga sei be ki lewan China made radar ho hi tu le tu a hi Venezuela in jong aman cha ai cho phat masalai video a jong chu ka hin vet sa ta in I ta bang radar aman no ham a hi lo le hi chi Venezuela te hin China made ho chu I ta bang aman no ham ti ho jong chu in a seu a hi tain radar ki ti chu itiam khana missile a hung le na van leng a hung le na agam sung a hin ho ding ting le hi chi van leng a hung leng a hi lo le hi chi missile a hung leng in hi chalai chu ding a hi ti ho hi het theina computer khang a hi ja chu I cho chu hi cho I chi chu tu a hi JY27 EIHO hi aman cha wai chu Venezuela ten a hi wanga USF 35 ho hin hi ta chu attack a gabol wa a hung kinong le kit pa hi EIMA cha ana lo ja a hi lo wai le missile in attack ana bola ana kiso ana so cha na ho jong EIMA ana lo ja chu hi ja chu China an radar ho iza kai fail a hi tai Venezuela ten aman wangova hi chi ho hin US F35 ai in F22 ai in hi chi ho hi aman phapoi a hi lo le a do thei poi ti a hi nga social na ho jong a bole ti jong hi mu a hi in chule hi chi Venezuela gam sunga hi China radar keu a hi po in S300 jong tu a Russia gama ki sim a hin hi chi S300 ki ti hoi tu a hi India in jong Russia gama ki sim S300 wang a hi po in S400 ho hi India in jong Russia met ki mang hi chu hi chi ho jong hi itiam khatna koi gam ham khat in India attack a hin bola hi le hi chi missile ho kap hla na dinga chu hi chi S400 S300 ti hoi ki mang cha hi in tu chunga jong hi Venezuela in hi chi Russia made S300 hoi aman chawen S300 ki ti ho hi masang lai pe ana hi ta cho masang lai pe an na siemo Soviet khang lai ki ti jong le nga hi chi masang chana cho ana ki sim a hi chi zo chana cho ana ki sim a hi na hin la hi chi hi tu a Ukraine hon jong aman abale Iran hon jong aman Russia to relation hoi ta nei ho hin anei so ke to bango hi cho ichi to banga cho anei wa hi in a hin la Venezuela gam sunga S300 ki koi wangin hi chi hon jong detect a ball thei poi ti hi cho aban le ichi Russia made hi S300 ke hilowa SU30 ho jong anei yu aban le TENG T72 ho na san ge jong hi Russia gam ma kona Venezuela hin anaki cho aman cha ai zo hi hon jong tu chunga US fighter jet ho hi EIMA cha ana lo na chunga hi US defense pa hin kilet sa ta S300 hi hen a hi lo le China de radar ho a hi in hi che hon jong EIMA cha a bol thei poi ti a chu kilet sa ta thu seina ananei ti ho jong hi mu a hi in chule hi chiwa jong hi ga velo chun US in tu a jong hi China Russia Iran jong gi na a bolin aji chu ama ho man cha hi ki bang thim so ke a hi in hi chi ho se hi gi na a bolin tu a hi US in Venezuela gam sunga thau ho US in abona kilado tho ding a hi China Russia in to pha jong leo chun US in kilado ding hi ti a jong hi gi na aboli ti a hin tunia in seina wa jong chu US thudo za chom UN a ananei na wa jong chu US in hi chiwa hi Venezuela MIPI ho doding le US gam Venezuela gam sunga property su setting a hong ka hi povin ke hon a regime leader pa government leader pa vai hop dan ka dei lo je wa hi chi chu khial ding ka ti wa hi bo ve ti a don but na ananeu a hi en a hin la tu a hi EIVET kit na hi le Venezuela gam sunga a thau nei ho na san jong hi la pi na ding thu ho onging do tai ti a hi in aban le Donald Trump jing in jong as a thu seina a holim na media ho henga an holim na a seina a cha hi le US in
hi chi Venezuela gam sunga thau ho hi lasom le lagit sunga US company ho ki sol lut ding abona kilado ding hi ti a jong hi thupi thupon na ho jong anani ti ho jong mo hi in tu le tu a hi Venezuela gam sunga jong hi a regime ki khial di nai lo hi in a government jing na lai hi ji chun a leader dinga jong hi atha khat delsi ki tinu hi analeng do ve ti zoi chi alui pa hin hi chiwa nu hi tu le tu a hi Venezuela gam sung veng bit ding le alam kai tha adinga hi gon to sa khat a hin gong ta ve ti a hi in ama hin tu a hi US so vet da na jong ima anei lo a hi in a khoti a hi le tu a Donald Trump in Venezuela gam sunga thawla ding dan a hi lo le panla ding dan to gon anei ho jong hi ama hin a support na hi le chun iza kai hong hi thei ding a hi in chule ama hin hita chu ama sapa anavet da a hi ji chun tu a US na to ding god ho zo si jong hi iza kai a hin su bulit dinga hi US in jong kinep na len ta nei ti chu he theine dewa Venezuela le US boy na ho jong neu cha he thim na dewa hin se wa hi in hi chi chan chu tu ni Kukiland news mang cha a igam sungo le gam dang danga thil so ho MIPI in iga het theine dewa hin sei do theu hi chi chan chu hin tin tu ni Kukiland news in ve a hin ngai la ho zo se na chung chi win ka ki pai na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen Hello, Tuni Kukiland news. Vezo se na bon cha vin lem nei vin Tuni in jong igam sung le gam dang danga thil so ho update neu cha hen bol ke no hitin mi li athi in adang tampi akitong khai ti ho jong mu ai in chole Manipur PM in Meitei le kuki gamgi vet sa na ana bolin PM Modi ahi in ahi lawai le Home Minister Amit Shah ahi in ama ho het dinga jong hi thucha anaboli ti ho jong hi mo ahi in tu hin aban banin hin sei hitin hin veu hitin igam sunga za dang nam dangin iti pan ala a I chan geya agam anama dinga po na aneya e holang leader hon I chan geya pan ala ovam ti ho jong he theine devin hin veu hitin tu ni 6 January 2026 ahita in hi chi tu ni adinga a video ni chan na ahita in
aban banin igam sunga thilso akona aban banin hin veleuhen hichiwa hi ga veleu chun mi li athi in mi tampi akitong kha e hichigari hin mi somli lang anapo in hichi chu a driver pa hin a control zolo ji in lam hlang langa anakitang la in gari zong hi vel iza nam khat anakile ti ho zong hi mu a hin a gari hi tulai het de wahin pickup bolero ho hi a hi in EIHO nam sung ho hi IVET na hi le a chang le hin tiza cha jong jivin i han sanwal ji oti ding ham kho sa na be hila pan ila ji wa jong hi chito bang thil so ho hi ito kha jiu a hi in hi chun mabana jong ichi thei diu ipil thei diwa i hung ki tim ki no ven hi chi thil so hi singa lang a hi in mopuya JEHO mi tampi di ai chunga hi ana towa hi ta chu mopui dinga ki pa ta na chewa hita ana lamhla na wa chu hi chi to bang to se ho hi ana to kha wa hi in hi chi accident a hin to zowa police ho a kona journalist on thudo ananewa hi chi wa police a kona report ki modan dung zuya chu hi la mo puya chi ho hi mi tamwal gari chunga hi lot tamwala mi ana tampo wal je a chu a driver pa hin control zo lova lam koi na khatna hi a hi koi zo lo phana cho gari hi anakitang hla hi ti a jong hi report a bolvin chole hi chiwa kitong hi chiwa accident la a thi hol a hi no mei thum le pasal khat hi ti jong hi a hin phong do kirwin hi chito bang hi masanga I hon gal inei live no pi ho buffer zone ki tol ho pickup ho bolero za na hung ki pova thai ho bang chu IVET na hi le alang khana chu hiangi kino ji uzong hin tin a hi lawa hi le i thano wal ji uti ding ham a hi lo le igam inam ingai lut wal ji wa chu in het pha ji lo ham la ki hepo in a hin la video ho zong chu IVET na hi la lang khana chu achunga tolo ho chu kichat a hi in gari tol hon jong all tol kit lo a hi eventually het thim deu khat chu ho gam hi mi gam banga phai cham a hi po in thinglang gam a hi in mi gam banga lamlin hoita ta lien ta nei jong hi po vin neu cha pakarot hi jong le lampi anewin lam koina tamin lam su lam tau ngena lam hla hi ji vin tu nong tu ban ting le hi chi to bang ito lo na divin driver hon jong I capacity u hev hitin hi chi to bang lamli na ka hlaya hi la speed hi zat ding hi ti ho jong hi neu khat I chi thei ta divin avelin I hong ki tem ke no vin hi azi chu hi chi to bang thil so ho hi hin to ting ole gala I thi ho ipo na ho bon kitin khoma Tuni a hi chi to bang ki pa ni ho a gen thei ha satna mitli lon na ho a ji ho hi iga age la hi le po na omen izi ichun tu nong to ban ting le hi chi to bang I to lo na dewa kanam mi te ho gari tol ho jong ching thei ta hin ho iman deu ti hi avela iga ake sao hin tin chule tu hin KZC a kona press release sung ki bol khat ga velohen KZC ten jong tu a hi kichin ta press release in ball kit ven Tuni hong ki ball hi in hichiwa KZC ten asai na wa hi a hi le Meitei in tu le tu a government tha sim ding a hi la vai le popular government sim ding ti a to gon anei na a hi kuki zo people hon MIPI hon Meitei community in governing council sim do na dinga to gon anei naw hi wa hi kuki zo chate ki zaw lo ding hi hichiwa hi kuki zo chate leader koima zaw lo dinga ke on thulu na kanei wa hi in demand political demand kanei win hichi political demand separate administration union territory with legislature ti hi akimu to ka in kuki zo MIPI hon
koi masan participate ka bol lo diu Manipur government support na ajong pan kala lo diu hi ETM khatna hi chi governing council ki form ding got na a hi kuki zo a ko na koi tabang pan la au ma hil aman mo ki po ding hi ti ajong hi chairman KZC pu Helen thanglet chule pu thangzamang general secretary a kona press release ki mo asu mo hi in ama hon zong hi chiwa hi inam mi pi ki thulu na dung zuya inam mi pi daila tup ho mu theina ding te a chu hoi ta ki chen ta ku ki zo council in jong Meitei hon government tha sim na dinga hi kuki zo cha ten pan kala lo de wa hi ti a ki chen ta hi chewa hi phon do na a hin bo lovi ti jong chu iga phon do hin tin chule tu le tu a hi Meitei ho zong a ki go jingovin a cheng lut loi zong om ta in a cheng lut nai lo relief ke ma om ho zong hi aban banin a ki tol kit novin suk nu langa siro ti na lang ho a hi ama ina kinung le dinga to gon ane vin hita cho akinung le loi zong tampi om tai ti ho zong hi mu ai kinin tu ni chan ge ya lungton ta khat chu Meitei hon agam ho kinung lo kita e ho ku ki cha te I hong jam do na wa pa na ki kinung le thei ta lo hi che ho hi ige la hi le lungton na umin e hon pan ila lo je oham a hi la wa hi la ku ki cha ten tu ni chan ge ya kinung le na ding to gon inei lo ham ti ho zong hi lungdon ta khat hi in tu le tu a hi Meitei ho ahung nung chen lut got na ho hi EIHO gam ngen ei ta in ama ho gama EIHO in khat jeng jong ki cheng lut thei nai lo a hi in a hin la tu ni chan ge a ei ku ki cha te ho lungmong ta yum ji wa jong hi government in ina sa lo ham ti jong hi ki sei do no ma hi ta in hi ji chun a hi theya hi le nam sunga lamkai hon lungge lo hi tin hi chi chung chang ho jong hi phon do na bol lo hi tin tu ni chan ge ya ku ki cha ten ka dimano kha cha IMA cha su bul hit na nai po in relief ke ma ho jong asummu ding bang monai lo Meitei hon avela mu a hi ta in a hin la tu ni chan ge ya kei ho na sa mo a ik koi na ho hi ti a po na le khathot IMA cha jong ki bol khalo ki phin na jong ki bol khalo hi lungdon ta hin ga velo chon Meitei ho hin to gon khat ane ding tiang ola planning hoi ta ane hi so ane vikati na chu zan hi la a thil so ho cho he de wa hi in saito langa thil so ho chu hi chi ho mangcha chu tu a hi Meitei ho hi agam sunguwa ki chon lut go chu ama sa chu sangai festival mangcha ki chon lut no hi in tu a hi saitol thil so ze a hi ki gong kit no wa aban ai chon lut kit no hi chu ama wa hin a chon lut ding a ki chon lut ding tiang ola ama sangi a ki su phat ma sat no chu ichi wa hi ga mo chen lut no hen lang in zo khala boina to kit no hen lang hi le I chan ham khat na security force hong la something a hi ja chu hi chi ho chu ama sape na aga oi mo wa aga su boy wa buffer zone jong veng zo lo ati wa hi ta chu aga phin phot no wa abana tu a hi ama wa chon lut kit no hi ni che bai I ta bangam khat na boy na hin to kit lew adanga ngo kit lo de security ho ngo kit de wa hi ni chi to banga hi planning ne ya na tong a hi win chule MLA ho jing jong hin tu a hi pan ala oi chu ama ho MLA ho hi IVET na hi head letter ho mangcha a hi a letter head ho mangcha condemnation ho zonga bol wa a hi lo la agam sunga MIPI ho a chen lut theina diu agam lo theina diwa hi MLA hi han MP hi zong le pan ala oi chu e ho langa MLA ho hin separate administration ka dei veti a phon do kalwal hi tu ni chan ge ya kuki cha ten demand ka bol pau hi ipi bola government in ina sa pi lo ham hi chi a hi lawai le hi chi ka bol de wa hi ti ho na san ge jong hi ki sei do nai lo hi ama ho langa leader ho pan la dan le e ho langa leader ho pan la dan jong hi I chan ham khana khi ti hi chi wa ko na jong hi mu the in masanga ama ho MLA hon pan ala lo la ya chu kangla na ko wa hi ta chu ki ha sil sa wa
Delhi a jong anop ada lova sol lova center government to ke holding a jong na sata a hi ta cho a bol lova hi le tu ni chan ge a hi Meitei MLA ho hi thip be a to lova agam anama dinga hi pan ala jing wa hi na hin la e ho nam sunga MLA hon khat vei phon do na aneu mi pin a hong ki chi pi a hi la ama ho thip be a jing wang hi phamo akisale 80 jong chu nga sei do hin tin hi chiwa Manipur MP pa thu sei jong hi ga velo chun politics ta na ato hi chu politics ta thu a sei chu aji chu hi chiwa fleck tun na hi chi sei to le hi chu hi chi sei to le hi a vadung nga le ki do hi cha hi chi akim lai ta ki hian hi chu hi chilang side hi Churchandpur district hi chilang side hi Bishnupur district chu a hi la aman a sai na hi chi fleck ki tun na hi kuki Indian Kukiland a hi in kuki ho gam a hi in hi chilang side hi a hi le Meitei ho gam a hi India zaw sa lo chu e ho langa saya chu India zaw sa hi chilang a saya chu India zaw sa lo Manipur hi ti a sai chu chi chu na ko chu ipiham ti ai le security force ho hi Kukilanga apangi ke ho hi koiman epan pipo ve ti vet sa na dinga chu saya abana PM pa a hi in home minister pa a hi in ni chi ho thu het dinga jong hi thu an sei ti jong chu mu a hi in a thu sei na video hi neu cha an veleu hen nang hon jong na ngai nom deu ta sanin mi khen khat wang chun I het thim lo mai the wa hi in aji chu Meitei pa wa sei hi zin I het thim lo mai the wa hin a hin la hi chila a iga het thei deu dol le aman thu a hin sei do a ko na a ko le a doi ho chu tua ka hin sei ho chu a hi tai ti chu a hi en tu a hi chilang hi kuki Indian Kukiland a hi in hi ji sun ke Manipur MP khat ka hi wangin hi chilanga loot na ding permission e pe po ve ka loot thei poi ti a jong hi ama hin thu a sei kit hi chu a ban le tu hin China le Russia chungchang ho ga sei kit no hitin Venezuela boy chu he de wa hin hi chewa US in Venezuela leader pa jong he amanin aji to namanin hita chu New York court na jong he anakain ahin New York court na jong chu tu ni video a ina sei ta win hi chewa chu Maduro hin tu ni chan ge ya hi ken drugs trafficking ka bol na jong pon terrorist ka support na jong poi ti a sei in na tiu a hi ta in a hi le tu ni a chu US defense minister a kona na US secretary defense a kona thupon kimu dung juya cha hi le tu a hi China Russia in US hin patep thei ta ponte aji chu vel izat ham khat China a hi in Russia a hi in aman cha ho a fel na tampi hi tain tu chunga jong Venezuela gam sunga hi US army hon F-36 35 ho mangcha hita chu galeng lu nova F-36 35 ho a hi aga attack novin aban le agam sunga galeng lu novin nom ta ahong ki le ki novin ahin la China made radar ho a hi in a hi lo le Russia made missile ho a hin hi hon chong detectable thailo a hi chi a hi ji chun tu a hi China le Russia in USA hin patep ngam ta ponte ti a jong hi thu seina ananei ki ni ti ho jong hi mu a hi in hi chewa jong hi ega he thei de win neu cha ga sei be ki lewan China made radar ho hi tu le tu a hi Venezuela in jong aman cha ai cho phat masalai video a jong chu ka hin vet sa ta in I ta bang radar aman no ham a hi lo le hi chi Venezuela te hin China made ho chu I ta bang aman no ham ti ho jong chu in a seo a hi tain radar ki ti chu I ti am khana missile ahung le na van leng ahung le na agam sung a hin ho ding ting le hi chi van leng ahung leng a hi lo le hi chi missile ahung leng in hi chalai chu ding a hi ti ho hi het theina computer khang a hi ja chu I cho chu hi cho I chi chu tu a hi JY27 EIHO hi aman cha wai chu Venezuela ten a hi wanga US F-35 ho hin hita chu attack aga bol wa ahung kinong le kit pa hi
i macha ana lo ze a hi lawai le missile in attack ana bola ana kiso ana so cha na ho jong EIMA ana lo ze a chu he ze a chu China an ridar ho izakai fail a hitai Venezuela ten aman wangova hi chi ho hin US F-35 ai in F-22 ai in hi ho hi aman phapoi a hi lo le a do thei poi ti a hi nga social na ho chong a bole ti jong hi mo a hi in chule hi chi Venezuela gam sunga hi China radar keu a hi po in S-300 jong tu a Russia gama ki sim a hi ni chi S-300 ki ti hoi tu a hi India in jong Russia gama ki sim S-300 wang a hi po in S-400 ho hi India in jong Russia met ki mang hi chu hi chi ho jong hi ETM khatna koi gam ham khat in India attack a hin bola hi le hi chi missile ho kap hla na dinga chu hi chi S-400 S-300 ti hoi ki mang cha hi in tu chunga jong hi Venezuela in hi chi Russia met S-300 hoi aman cha wen S-300 ki ti ho hi masang lai pe na hi ta cho masang lai pe na siemo Soviet khang lai ki ti jong le nga hi chi masang chana cho ana ki sim a hi chi zo chana cho ana ki sim a hi na hin la hi chi hi tu a Ukraine hon jong aman aban le Iran hon jong aman Russia to relation hoita anei ho hin anei so ke to bango hi chu I chi to banga cho anei wa hi in a hin la Venezuela gam sunga S-300 ki koi wangin hi chi hon jong detect a ball thei poi ti hi chu aban le hi chi Russia made hi S-300 ke hi lova Su-30 ho jong anei yu aban le TENG T-72 ho na san ge jong hi Russia gam ma ko na Venezuela hin anaki cho aman cha hi chu hi hon jong tu chunga US fighter jet ho hi I ma cha ana lo na chunga hi US defense pa hin kilet sa ta S-300 hi hen a hi lo le China de radar ho a hi in hi hon jong I ma cha a bol thei poi ti a chu kilet sa ta thu seina ananei ti ho jong hi mo a hi in chule hi chiwa jong hi ga velo chun US in tu a jong hi China Russia Iran jong gi na a bolin aji chu ama ho man cha hi ki bang thim so ke a hi in hi chi ho se hi gi na a bolin tu a hi US in Venezuela gam sunga thau ho US in abona kilado tho ding a hi China Russia in to pha jong leo chun US in kilado ding a hi ti a jong hi gi na a boli ti a hin Tunia in say na wa jong chu US thu do za chom UN a ananei na wa jong chu US in hi chiwa hi Venezuela MIPI ho doding le US gam Venezuela gam sunga property su setting a hong ka hi povin ke hon a regime leader pa government leader pa vai hop dan ka dei lo je wa hi chi chu khial ding ka ti wa hi bo ve ti a don but na ananei a hi en a hin la tu a hi EIVET kit na hi le Venezuela gam sunga a thau nei ho na san jong hi la pi na ding thu ho ong ging do tai ti a hi in aban le Donald Trump jing in jong as a thu seina a holim na media ho henga an holim na a seina a cha hi le US in hi chi Venezuela gam sunga thau ho hi Lasom le lagit sunga US company ho ki sol lut ding abona kilado ding a hi ti a jong hi thupi thupon na ho jong ananei ti ho jong mo hi in tu le tu a hi Venezuela gam sunga jong hi a regime ki khial di nai lo hi in a government jing na lai a hi ji chun a leader dinga jong hi atha khat delsi ki tinu hi ana leng do ve ti zo chi a lui pa hin hi chiwa no hi tu le tu a hi Venezuela gam sung veng bit ding le alam kai tha adinga hi gon to sa khat a hin gong ta ve ti a hi in ama hin tu a hi US so vet da na jong ima anei lo a hi in a khoti a hi le tu a Donald Trump in Venezuela gam sunga thawla ding dan a hi lo le panla ding dan to gon anei ho jong hi ama hin a support na hi le chun iza kai hong hi thei ding a hi in chule ama hin hita chu ama sapa anavet da a hi ji chun tu a
US na to ding god ho zo si zong hi izakai ahin su bulit dinga hi US in zong kinep na len ta nei ti chu he theine dewa Venezuela le US boy na ho zong niaw cha he thim na dewa hin sewa hi in hi chi chan chu Tuni Kukiland mang cha a igam sungo le gam dang danga thil so ho MIPI iga he theine dewa hin sei do theo hi chi chan chu hin tin Tuni Kukiland sin ve a hin ngai la ho zo si na chung chi win ka ki pa in a bon cha win pathin in phat thein bo jing taw hen